Донзаван хаталты бажилин агымы ивин аккамышты уса объекты жбалвырт коттой. Вул Бакушын сарынытты коммуналын хазарадын бабар котта республика шарғылауық битарты Вячеслав. Явына фамагашка министрады жбарык котта Донзаван система аппаты тыңдыр жырдықшайын аккаму уса объекты. Сарынытты коммуналын хазарады артак ама энергетика и министрат қыттағыл баштон Бакушта. Специалисты хатсықтамгашка шайрак Донзаван система шықдық донай пайда каны сарджеты ыштай 6%. Аппаты авжыртыр доны вавыр у Алагиры районы дуын 4%. Амткай райышкая республикая наваз иумин сараганша доны харшқа динаду дыжардық как. Удонай сыппор ашт минышты заучы қауққакта. Дуын ашт мин адаймаджыта сары Алагиры районы. Чибайықшы дуысы хаталтынша касыдар хайра саражзышты федералун ама республикон программата фарсы. Шармагондай Алагиры Донзаван хаталты райвзышты национ проект экология и руаджа. Алагиры районы системата Дмитрий Казак Шармагонд протоколы фалгаты.